Oh yeah, old school beat. Solomon Starks. Ikwa kong istorya, sarong maharap na istorya. No, listen. Domingo pagkatapos magsimba, patiwi na ako. 80 ang dalagang kamotor, tagutungo na ako. Mabisita kay Madiris, mabisita sa sakong mga tugang. Pasalubong ko dulsing pili kay Madiris man ugbasanan. Menos 15 mag-alauna, kaya diretso na sa kusina. Namukal nagluwag tulos, tabakadaa ako mapasma. Talagang masiramon magkakan, lalo pagluto ni Kuya Orly. Kaso pagbuko kan hot sauce, sana mitbig lang napasabi na maharangon, 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 maharangon. Sa sobrang harang kan hot sauce, biyo akong dinaplos. Mapulahunan nga bil ko, nagsisiripon nakiplos. Nagluluha na gari na mauutsan, garidain ko na makayanan. Sutikap ko garitig jab ni Pacquiao sa sobrang harang. Masira mo ng pakatimplayes, maski anong kakanon pa. Carolina Reaper, morusot na lada, baloon kung uragon ka. Kaya sabi ko kay Kuya Orly, mahagad pa ako. Sabi niya, darahan na gabos, tawan mo mga amigo mo. Thank you, maharangon, 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 maharangon. Yo, last verse. Maski magsain, dara-dara ko ang hot sauce na maharangon. Tamang-tama birthday kan padihon ko, sa iya ko titistingon. Kulang sa iyang pagtubod na maharang talaga. Kaya sa kutsara sa hambog niya, tinanaan niya ay nung tan na marangkal. Si Padi Madi agapi, imbes gatas tabi, tubig tabi. Nasabi ni Padi, kaya buon kay to, habok ko na sa iba magpatana pa. Pero kung gusto mong magbakal sako, mag-PM ka ha. Maharangon, 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 maharangon. Ay, Bicol! Wow! Bicol! Oh my goodness! Oh, Bicolano ini! Bicolano ini! Maurag di ba? Okay, Dlegs, how are you? So, congratulations kay Dlegs, isang taga Bicol. Congratulations!